Abusianfo yamama ko abasonko kwan so ereba GH Live Asante Kotoko ahimfie ena yatena sena exclusively na de tie ene hye aha no enye dede yo enye ntentiemu abotre kwan so impunto good energy sebeboa ama yetima yesom no crop ya metema Asante Kotoko the Royal Porcupine team ebetumi afa na ntuma pa afura ena eguso eto adwene ede afa ho na moka yedi mo achi mo kiremu a yekohwehwe ede brem na mo bisa nso ayeyo ya de nyina Alhaji Ali Maradona ene baba be we a oni e bon komo live Alhaji o Canada ena me nso me wo United States of America nti akasi ani twe Alhaji de oyeme boss oyeme ofa oyeme bibia ena osai mi senior brother nene oni me baba bon komo na ya hwe Kotoko impuntu se na ebetumi akọ yara aseso age akonya pa na watena so na Kotoko nkan kro no a why crowd se oba be hwe na abiema awi pay nyankropon twedi ampon ala onhyehyra ba bibia obi a wote enkan bo modern na subscribe we ne gi achi na yemfa Asante Kotoko ho nkomopa emfa nhia hye nso aha GH Live Asante Kotoko ahemfie nsem ni nyina ene re esumo ne yekɔ straight into the action na ene Alhaji Ali Maradona di nkomo Alhaji mpacho good evening. Good evening, mini adesign. Yankopon adom na onso Ogo mete won kache wafu nyina na ahihye. Alhaji bende say. Ja America yi Biden ajopa di. Kakra someone na mutwa asa no na edi akire. Yeah, yes, talent Trudeau. And I tell ho kakra o Canada Toronto. No correct. Ono akam na here the Toronto. You dey come Toronto. Titifo no bonnyoma mo ti Toronto. That means o ka Toronto back Roma obayira. Toronto. Oh, good Toronto. Alhaji na de nyankropon twedi ampo ala o nhira o pa se waje penia na yetiefo bisa wase. Ye say ni papa o mo bisa o ma se wo. Na your friend say Aziz Ansah honorable na me ni Aziz Ansah di nkomo. O se o dey be bon nkomo. Na me boa. Na enura papa bi enimi di nkomo pa o se o DMV Virginia side ho. Na oba kwantu macho a retire ko Ghana no asaba Mr. Bankwa minhia ne da na papa no ensem o kafa mu amadi Kotoko chi ache no kyerese kwan bi aso no mu bi se ese celebrate mo na ye show nyankropon se onto mo nkwannem na bibia enwe pe nti Alhaji da se ne aba be wo ye pa ye mo akwaba eba GH Live so ye nchi yankoma bona se sesi ai Alhaji na Kotoko said the niema ekwen revive si Kotoko mu Kenya bai mumuma aba hui uhu niema ankasa sei sisi a uhu krobia sei mami chia Asante Kotoko family nina na men kanchiro mo se me moja e red. Yes. We yedanya Kotoko always a Kotoko. Enya dia yebeka se ye ni Kotoko monti ana ye ni Ghana nti yensuma Asante Kotoko. And inti na matwa bibia to ama mia me ho say every year piano I was say me go back to Ghana na me kwhwa me Kotoko whatever baby I know na last year me the ebufuo na do Ghana because na Kotoko relegation and the first match I made go face here Kotoko against Samates. That match you share Samates 1-0 Babaya Sports Stadium. Me catching on radio no say obi amra na yen save the life of Asante Kotoko. Whoever is the management, obi awoye player, obi awoye coach, enye ho na ehwe. Yemra na save Asante Kotoko. Many TV4 koye meeting, omo telecast match in live. Many police for koye meeting with stadium. Many security for a meeting. Many circle for koye meeting. Obi baby Sam says I'm go for so omo mobile ni bi. Yes. Me my family no minim de ombetima ye e Kotoko awe ni e wo Babaya Sports Stadium. Aninti many wo mukuhia ye. Ana ansana ye win sa match. Ye bo first half we ye so me call dressing room. Me ko catch players so bia ni wo obetima ye nti me nya say me na meto ye wurafo. Me na me de to ye wura nim say won free players no. No one show mon cry say ombetima ye. Nti say what say before summer test match team na kwa himfia me na me ye me sukro ya na me kwa say no media house a obewuram obi a obeka che say nsama e course no what ni ye say aye players and the officials kakra
any technical bench and ye na ye share them or ye share yewura enti yewura nso kasa wie no wo hira omo se monkọ mo betima ye ti ye mu bi ni players ni bi kasa one by one emma omo hu say the value of Asante Kotoko ebi agese na aisha wo no wonnim ne value enti emma omo ni brei eno na e di course match no ya men cha de enso nya meta yechi ye share 1-0 e wo match e mo say sa match no e di wona ka di matempa o di matem sa me be ye den wa Ghana den men hwa so ntena mabuchi na me se baba e di wona ka me se wo moja e red me ne wo na koba nyina enne bibinti enti e be ye dede na me ne no ana ye de nya meta yechi a ye de win sa match no after that no winning no eto aso by ema ye save Kotoko from relegation ebe do say any house be bo na amanfo start ye house lusu a ye be den nyanya sika wo stadium me say he house ye person mo ko first division na nka ye mra ho na ye ne omo bebo because bia ye be hu omo bia no omo ye enemy enti say ye wo premier side na house of first division a ye be bu referee bi ma ya bande na ya sa ko na ye ne omo akohia ho enti ye ma omo ti ase say ye no mo de ye ni friendly bia wo football mo ana nyame ncha de a ye free relegation zone mo ye nya baby papa e de Kotoko esi and after the match no so ye ma omo ti ye players bi so ya aware so what judge who say who deserve to play for Kotoko next year and the ekoso wo Kotoko no obi abaka che say enye ne de bia na oboa ye yankasa na de tu ye wura ni mu say wara ni wade ne hudi wo is it to play a beer ni wo a Ghana and ne Kotoko ye ntimi nto no this Otumfoɔ ntiase play a beer what is a Kotoko atone this year bia yensra into so 1 cedi yes ye twa sika no so peking crying mete 1.5 billion 2 billion no nyade ye wura ka say sika bia sika wono ani sika wono so be ye team no sa 1 year wo ne wo hudie wom again the woman at the bia me the manfo na koka entwa nti mia mera ni Kotoko me Kotoko e wa himfie kohwe de ekoso wa dokojachi container ni nyina ya bubu ni na ewu clear you wura ye na ade this is the new Asante Kotoko yes the supporters be ye nyina ni so mbeta ye wura chi na Kotoko asan fa no ne ntuma paifra mu bi aye ya adwene obi a wonim se wo Kotoko e wo wakomam enye sikanti enye bibinti this is the time to help us Asante Kotoko perfect because he said timura na nkasa e de Kotoko eko eye bus e no no a drive so wontima adenti no baka surprise no board brother betena bus no mu ne tua wo sika so e board ya no wahu and then we never say player be our deserve coach no beto no or catch coach Otumfoɔ say me pem asumesi kwan bia so Otumfoɔ say beto good even yewura ba London and say ya na ye ka Kotoko asem but bia wonam bia media kire e wo mu say mete Canada so the one that you kind also na ayi hino no one or the amount yesu me buy me call Ghana last May waka so on pene ma me nsamba mentena wona ye nye Kotoko na me sra ne say me ba adaruma me de akwala no ko school ti me pese me de no kona me ye school asem e danya me ba betanichi afei no Kotoko mu be de wen ka se we ye we nipa we ye nana ya onipa we ye kwami chie nipa obia nye obia nipa this is the time to support Kotoko because the founder the owner of the club na nkasa de Kotoko no ko you run mesre Kotoko supporters Aziz Ansa all players in now very a year 2-3 days ago your top player na amana be share the former captain Amos Frimpong no no so amana kwaba ene kram ne mo sadi nkomo na ono so ahye bo sati exactly what say Kotoko ni say na ti o oba me ma wakwaba you can do it. Don't forget, sir, we have a team manager, Nana Brenya. Yeah. One so
So they wanted the players in the who said, "May baby I may do the my and nam Kotokonti and Yes. and I'm telling you what is the because word leak in every a authentic wanna make us some natural. Your first match, the former Kotoko players in Bia will name say Omoya Star Biano. Ombaba about 30-minute players in H. Omba players in Chastela, everybody will be in Kumasi Sports Stadium. Sebeya Omba players in Ukraine. We have a players to be more America. They've been making sure say a conference call. Nana Ahindia, Stephen Odro, Isa Ahmed Gebra. You better put to Aziz and say everybody you better to online. Michael will say Ember Power. Good. They will talk to the players, say you can make it. And then no more fighting at the Kotoko see baby papa. Until this is the timer. Obi abaka Kotoko asem say that no. Yanko ye de yensu ye de ni any asante Kotoko. Yeah. Asama metima kafa. Perfect, Alaji. Na fixtures naba. And the fixtures naba said you wonim no. Na osha fixtures ya bay. Say ankasa na approach ben yem fa mo. Near to me agi trophy no. I mean that's when you look at the record of Asante Kotoko, Biana best started league first match away. Biana that year no league. Good. You started a first match away. Our league table my league. And bibi na bibi anka teams here you know mo beboyi. Enya dia was a Kotoko Christ. Because Kotoko will be our wiase. Oh yes. Until now, no, my starting Fred, the national secretary executive, they have a work to do. Perfect. League fixtures in Albano. This is the time I was call region by region. March in Odia. At the end of the year, expecting free. Then we fight from there. Then that time, no, the Benya results said the pen. Okay, that's really good. Now, see our current recruitment, I did minimum in Ukraine. Obi besi abroso. Fedodo na enika. Me hwe goalkeeper ya akofa na bay tintin gram kama and then me hwe ne glimpses the way si chibo nyame anim mo am ben yura ya de nyina o tikoko so no ye di nshama na na no ye de bi mamo because mo na mo ka o tie anase ye su kire mo na mo de amanana na o trade am nshama because recruitment no fedodo. Now we be say na Kotoko no said you would atene mu ache na ada so mu a ye say honhom just a frewa ansa rural players ni bebre ya ade free baby na eba but ombeba na obebo emfa na kwa bibio ho ebi o supporters ni bo mu hu ana dodo na eba stadium na na asese ye beba fans na how ye be ya mo ba stadium but say e dia na mo ye emoa be na asewo me count of more than so ye patron kese pa nti dia na wo mo be ye dia boa na players na honhom na fa wo mo Nenya feno bi eba be start ya emfa. For the league here, boy, omugu so share niama bi ewa Ghana. Because the last week before the league, Nankasa players and only technical bench ni na beko yura. Good. Ombeko what the target ebe to omanim. Obeka atiro mo obusi kasem. Obeka we kwa da na ni kwansa nka me de ni na atu ya. Me sure say ebia de oyewura beka no. Obeka omu winning bonus asem. So omu bo wie ya na Mondays kan bedem. Good. Obeka ya wa expect ewo omu nchen afi. Ode asante man so ebeta omachi enem paibo. And I hope says ade me and say ebeba nhyiemu na ebekoso before the league started. And yewura ewo niema bebre a opesa wo ye. Even when I make can we feed so. Even here we are called London, we champagne in phobia, or pese omonso ba, no more bebuano Kotoko. In terms of structures. And the nema be brave change. Nema be brave change. Even you are a pet quine be sukrana, a be ye Kotoko, clubhouse for frokra. So players in a 40 or 40 nina be shifi bakumu. Now you're making sure say protection of them. There are so many things that you will person here. Now what the shots and Kotoko Football Club on anyway. Yeah, the Yamiase. Na yanko adakwaja achi project iso. And now no ada and
mpanyinfoɔ ekutwa aso ewom na sɛdeɛ da bia yɛka no bebree nso ɛna ɛboro nsɛm so sɛ sɛbio na mafoɔ kasa settings adeɛ na da hɔ a ɛfese sɛ wonim a me yɔnko Alfred ɔno hasini na ɔzikizito ntimo kɔyɛ park nyinaa to dan anim munim sɛ mo deɛ bɛyɛ fa kyɛ nam sɛ yɛbɛkum deɛ bɛyɛ nyagoro sisi a project no fie fam kakra wo deɛ wo ba yewura project no na nanim ho bi na no krese eba so nso yes eba so ye dey ama contractor on the first na anka peni bi na wo Kotoko mu a na anka wa friends and trofo na ye ba be hwe de be ye ne ade we de yewura say omunka o ma ntum na omunye adwuma no o hwe contractor na wo call fa yi ne so a o ye adwuma wa start adwuma no na time so ni side obi antimi nkyerɛ wo sɛ hwan na etwia sɛ sika no okay sɛ yewura na nkasa ne bɛkyɛ okay yewura ama ɔmo the green light no sɛ ɔmo nkɔyɛ adwuma no ntimi yɛ sure sɛ adokogya akye ne deɛ amanfoɔ bɛhu ɔmo hu sampa yɛde nneɛma ɛto yie yɛda pa na just doubting Thomas one a monye nneɛma nie no yewura Alhaji me also wote benka Alhaji okay yɛne Alhaji Ali Maradona na ɛbɔ nkɔmɔ no live ɛwɔ GH1 so yɛsa akɔ na yɛabɔ nkɔmɔ no na ɛde yi nkɔmɔ no ɛdɛ nti Alhaji yɛnya rehyɛmu sɛ definitely plan a yɛhu saa pɛpɛpɛ na bɛba yeah because menya contractor ne nkasa yɛba ne me ɔmo a mo hwɛ adwuma ne bi kasa because na me try say we be metima campaign akyerɛw sɛ time say contractor no be wie but this mene nso kasa na sure say efiade yi menya no ma mene na kasa mene na kasa wi a me kan of air akyerɛw na wo dapoti a ɔmo de be wie adwuma okay that's really good news now we can old players na sem no we can o me wa amano ne wo me wo fie no apart from most from pone ohene brenyanom ne ade no anuanom aka no sese muni bi di nkomo ofasafo jamfimu a omo be ben team ni yie pa me ka ben a wate de me pa kiri ase operation kwan mu na agina na so pampe say legend de opokunti George Kennedy no mu ni safu jamfini mu ina no omo guso attack mu na chi omo mpaaba enti wa kai me kwa no na wo se minister for kasa ba wo so no wo US enti na wo se me ne kasa ye wo niam ba ko me ni bi a ne de enye place na ase menye Otumfoɔ ase enti me assure say ye be bi perfect anu ne hia pa na se ye beje trophy no eni ne hia Alhaji Timenka okay ye beto aso Alhaji Ali Maradona na eboy nkomo ni nyina behind the scene nkomo ani bibie wo bia kama na Alhaji de mai na se wa cheche ne ma hoduo mu pa Alhaji de ewura ne ma mfefefefe kwan so a anya ketwa tie sa atwen obe join in a jiffy Alhaji am ya tie ma hoduo ase nti ne nkeka mum ne enko ya na wa woni mu Ghana fo ye omunya nnan ai omunna yonko ade amenya me hundi ai sisi mama hu nti ye bo ne chocho ena de chassis en nti no so we de na de chassis nti ye bo nkomo e pa ba me we de me sraw pa se ye mane nsiwa ye be make sure se de ye ka se ye Asante Kotoko me bo me modern bia no day before match day bia no e betimi edi nkomo na ye wura ne ma bi mu na ye timi apensem bia ye wa manane ne bi so be hu ze ne Kotoko etesen akosi sen e de na ye expect me madua ni nyina ne me bibia ya Asante Kotoko nti me amanane me ni team obi wa was Chelsea who say we here say Chelsea na Ghana journalist so omo ka Chelsea Mourinho I say Mourinho want titwi obi do Mourinho omo titwi ya titwi no mo nka ya say na mo because obi kwati me your commentary na ni abrisa na say Mourinho say what can say me say what catch there what the tree na catch there na the bro for the na tree na yete
on said ya kwenti ye be make sure say ye nua no mo Ghana for na omo hwe no on benya the update the inside of Asante Kotoko day before the match bia Alaji nyami shraw ya dase ene no ani fiefo no twa nkomo so yakasa simadio no na wa ma info ya dase yi pa we first time ye bon nkomo ya be sa bo mo said ya wa say ye bo no inshallah yes nti mese omo amohwe wo nyina nso say Kotoko music is big absolutely bibia esun bia no ho adwuma so niema na atochima ama Asante Kotoko ayesi enye sa ye ka Kotoko the African club of the century yes nanka eni kwan say ye Kotoko din kwa na waso original na emom niema na ankoyie na we asem we nipa we ni ato iduro atia ye eno na ama ye duru ba bia ye duru se de ni nyina so atwa ye wura na nkasa ehwe na de ye nta team na chi na ye mfa team no nsi ba bi papa ye mfa ho se ha se korel ya se esenke ye de ne se de bia no nyame be hira na ye hia omo ahia ye mpa bo no ye league ni an show bia na ehia ha se kura na ye ni agi nti we dey message Kotoko supporters bia omo nyina ma ye nka ye ho mom na ye support team na me giri se bibi papa e be free e dey abrɛ me da wase Alaji Otumfoɔ Nyankopɔn Allah o shraw ye pa yes me da se pa say ye di nkomo ye be say share bio Mati Alaji nyami shraw that's all right okay Alaji Ali Maradona ene no ekobom komo free Canada no Alaji ayi nyami so adwuma ma ye nepa wa pa wa bodwuma den e de ama ye ame atensem a efa o Darling Club Asante Kotoko boboko no na said ya wa hye ebo no say ye hye season na se a ye nya hye ase nya bebo nkomo but I don't be dum ye na almost every match day a day before biano yene yenu apanyi ya de nyina Alaji Ali Maradona ebedi nkomo na ya tototo adwen se ya se ya di dwumadie bi ba ya to din se Kotoko support no sei ne musitie emu aden emu ayemre na ayemra ebe kanya ama mu ayeden so operama beda ye be matsa de operama no be pep Kotoko nso sai bi obenya o man uni ho ahwa ni nyina but Kotoko remain supreme yada Alaji Ali Maradona se wabon se mebre so ama nya fe na me sa be bon tofa ba ne tintim tete nyina ne se yewura eno a na ye ntim na wo ya ahwe no hu sa den na me so obia na obia ko ja ahwe Krobia remain supreme said the minia ko voda ebeka no Krobia remain supreme enti ya pa cho ha AGH live wa join ye die na ye de enkomotwe no for now see ha yekuta information dewa na interviews there twetwero horodo ye de bebre ene be hia e de na obeye de obeye ene se obe subscribe to this channel subscribe my click so na ma button no ma ben ma bell no and also click so near the two ma kukro na bo aso ye any breaking news efa Kotoko ho and for that matter sports ho sensem dia Kotoko is supreme mum ba bibia no panya krato for ma ye de bebre sa pepepe ene sitie na wo so wa mono ni kro bia so a said de ne Alaji edi nkomo yi no wo so ye pese ya no so di nkomo se wo di Kotoko achi ache se ncheye na wo pepapa se Kotoko wo dode a ene numbers a eroli ewo screen asi fa na WhatsApp here me pa cho WhatsApp here Ghana number de wa American name me Ghana number but o de WhatsApp o fra enko aha WhatsApp anase o fra WhatsApp call producer bejo so me no wa hye day kama na ye di nkomo na bibia awie pay sisi ye papa ya de nyina Mr. Bankwa we legend ema Kotoko e ba supporting mu a minia monarch Dankwa ono nso France ono nso omunyina obia Japan ye be kire kwan a e be fa so adi nkunim da ai na minia ade sources GH UK yes ono nso etechiri pampe ene anuanum a maje channel ya tum nyina no ye ka kire mo so nyankropon owosoro no to nsu bo awia no obi a wo hwe me ne no ontobo supa engu wadwuma a wo ye so na se de Kotoko ebenyini na ye kronkron no onso obi bia enye nhira ema subscribe mame na yensanhia ye twan ho na ye de weni si ha na ye ka kire se de bia ye wi a ye kan
say aha GH live Kotoko ahimfie anyha bibia past management, past players, and I say former players and the current players. Aha AKF TV, official Kotoko fan TV. Yes, Kotoko ahimfie anyha. Edini GH live, GH and alive. Yada say wahwe interview. Onyankopon onhira. Na GH live there Kotoko ahimfie ha no. Everybody the catch mu nyina say ye far away into the echi na ye phone 2 anamahofro enko anije kro. Thank you for watching. Everybody, yeah, subscribe to GH Live. Everybody, yeah,